kutino nto bwande to nangino kone atinende kirimo chamanyo oyo abunge kuma MERU ni bedrete bakiromba Rais Mutare William Ruto kunenkira MERU nkurukie itebyele bya minister bamaboba kendege bya senator abedeka Linturi Boniface Mongera ni direte akiara na iriana tungiria ba na tutumira ripoti ye nyume mushemano jo kwithira na tumarome kwire bakarotere na abunge ba MERU nyaba kurobara shokerete kaire na twabolimbyo bokubiria MERU kumathocho monkato nyire kumakirithirika Rais Muthurire Msamoei Ruto bonde akwina kanywa kamwe batushokerie iba kung'ang'ana muno gutigira tonya tutune thirikari tukeja ntereji tuta barabara genduta agriculture pio itebi bio to shwa muno then eto ya cabinet tore abunge wa MERU tukomba kuona PS bairi na CS nyabo itukwiriga tomba kona bairi. MERU is an agricultural society tukwalia munene na we insist that we should have the Minister of Agriculture to the twine ministry undene MERU na iwi ingiri ketheirio mwanya ya barabo kumeito ari na itebiele bya CS Margaret Kobia na CS Munya inya thai ke thirikari Ruto ituko expect tona ite ya biu MERU na kwamba tharakanithi itutigagire tunyuma muno especially kirimanto ma appointment tharakanithi tharaka wakinya twina bendera ya minister tharakanithi kinyama PS mati na mbuita baire bathatu tutie kinyama parasato chiefs so ndaromba muno thirikari no yejete Mheshimiwa William Ruto konsina tharakanithi bamwe ibashokere bonania siritamithika Linturi urashogitikio gavanene county MERU iba kumwendero bobo gethira kiona kanya ka minister Linturi mtu mume iloya ende gitikira ndengenda muno ke internal security mtu mwentu Metheka Linturi unajua amepigania hiyo kiti na lazima nafikiri apate kiti ya CS kwa barendete kwa itena baga kutu kwiri waka wa first priority kulingana na mjumbe tena hiyo atwira the house of the government is big. The government is big. There are many places na batura na bakeza bale accommodated, especially let's talk of Linturi iturali na Kubai, iturali na Lima, iturali na Kabeabea, all those wote mtongo expect atwe katwa muingira wame. Again it's upon us barana ndibali ndene kurobi for those others kuona they have not been locked out no tuno kuona nditabe mushamanyo ne jojo kenge nakyo ibashokete bole Mheshimiwa Bikara Mwangaza urone governor Muthuri wa county MERU ethirwa akija rutero akinya kwanza nonto MERU rutero opposition na woni personal ndari na kawira Mwangaza ndamwira woni to amutethia guita ngugi na toka make sure entore yetu ya MERU itena kerere nyingi so ingothogani nyawe akenda uchokia guoko kenda tumba kuwetha twetu imwenene yantu bara bathuri tutukwenda ukarata bara bari mbere tutukwenda ukarata kireito atirani na team ya members of parliament. Kwanza ni mpongeze Mheshimiwa Kawira Mwangaza kama independent. Ye sasa ni mtu wa chama yangu tuseme, ama mimi ni wa chama yake. Shodi yeye alikuwa independent, sasa mimi ni independent na hakika atajoin serikali. Hata yeye hangependa kukua kwa opposition. Angaba no MERU Mheshimiwa Her Excellency Kawira Mwangaza pongezi sana na mbije nu itetangu genjaga inya kunganira itena iratu ne byaku kwinya ende mbije tugetania bwaga wokonie gambaria nario ngwatena azimiro moja wa Kenya yekwenda gweta kushuhudia kotini kimeiki abunge wa MERU bugete kotamigwe na njoro na likethro likingirita na pu nontorite na meri commissioners barabo bana bara purely they have no reason guti sababu bene njaga nonto batikuga figures ni thuki figures ira bakweja na is their own imagination gambari ko kyotegera manto ya kwadwa kithi manto ya ararakwa ni commissioner the vice chair imanto atena ambitious kabisa na madhabia watarite buthuku ngutikio gya guthiyo kwenda wikia ni gambari kathira thithiri mbere rikinyiro gitwe gamba kinya mwana wa high school mathematics ogetaga in absolute numbers ni kwangiri percentage no endife na 0 point na 0 point hiyo ni etena base na kethirwa agambithane mugwanja bakoti iguru bakethirwa begarora umani wa Ruto abunge baba
ibugite jonu bakathithia. Mimi nimesema nitafanyia William Ruto campaign within North Imenti na Meru County. Hiyo tayari nimepeana ahadi leo kwamba nitamfanyia kama itarudiwa, lakini siamini itarudiwa. Nya kwanza igachokerwa kuringo kairi nandi Raila thainya akethwa kwa na buru no in the history. Antu bakaumara kwanza kuringa double. Ibage rivete nao. Kaonte Meru na kaonte Tharaka Nithi ina mutongeri umwe 13 baraberungurwa ngwatene Kenya Kwanza no mwe murungami kiombere mdahund orunkumire ruare. Okay, so out of 12 na kiri rais umweru muthure Dr. William Samuel Ruto na ugitwo na migomberiro kagitene kakekinyira muthia gwikithiro ikiambirio rio no ukethira kuna mwanya jo mune muno na thirikari rikurukite. Nke report na Toshero TV kumaja kingina ngina kisoke Nairobi beta Boniface Mongera.